Oui, تخصني الفركة. خصني ma famille, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Le gars Smilax Hra, j'étais responsable de l'équipe de football et de l'équipe de volleyball. يحنينا يا جواد يفتح له باب رفع في زينة الغيب تقشيش تتسندي الحساب بزاف نعساب الشيخ محمود الحسين دم واحد الفركة هزل فلك عسلامينك أزول العسلامين كملي العسلامين ما روخامي تنمرت اسكي فرحة غيميتو صغار غوركي شحال هي كولا على ثلاثة صافي بلوس دو 3 ans. Bah, c'est un plaisir pour moi. فرحة مليحة ميكولا. وما كي فرحة مليحة من درجة ضروري. أشكو أسمي تروح فرنسا واقيلا أنت تروح تيجي تمزود وقد روح دار الفركة. الفركة دوسيغتك التمزود. إيه روح دار الفركة donc tu m'as marqué, tu étais dynamique, gentil. Et ben ça fait 3 ans que nous avons fait. Oui, c'était en 2015. Ouais. Après le Mleled en 2022, l'interview. Ah oui, on a fait une émission sur Taferka. Voilà, exactement. L'association Taferka. On a dit que je m'avais vu Nova. Ouais, ça يضل كانت نشفي. Ouais, ça passe très vite. سينو يمكن تسير لي بلاصونتين كيش بيضه بيضه الكيض شي طاح ماشي هكا شي طوح يا مسكين ولا روح مسكين regardez comment regarde tu prends tout ça tout ça ouais et encore c'est هذه غير باش avec 6 maladies chroniques j'ai 6 maladies chroniques et ben voilà ترجعوا عندنا نونفوا فرنسا ما مدوكلو يديش كاع الدواء صراحه تحلو غدا واحد الصحة شحال ندوي ويتيسا جي بلو دو موسكل شعرينات هذاك كيما خدمة موقف خدمة أنا في لي جونويا سان جونويا إلا قلا جونويا يفوت لي كان زعما لي كان شوية ثورة إلا يمفو دي بيكي. J'ai du mal à me déplacer. Malheureusement, je peux. Mais si on a les escaliers, j'ai plus de jambes. C'est fini ça. أم كيف هذا وصل دقيقة تمورت؟ اشتزارت حمل ثمورت. bah oui, الحمد لله. زرت تروح الدفوة دان لاني تمورت.